Jotono lamsuko secret library channel jingjoto saimono laithani 7 me salmari simi India by Pakistan kesaro war ebaki choba nangi tomani te o choba nanglai tomo jora US ni President Donald Trump India or Pakistan Prime Minister by Kok Salamani olo ceasefire bakari choba mothaki toni rijaka but amani olapana Pakistan okchini India no bishing attack khane changino tongku abagi Prime Minister Narendra Modi Ketal mission operation KELLER senamga te ketal mission bising tina Mia 13 me salmari tinjona bolong porokna silai guli kogi Bwthar ka Indian Army rok au nor kumni khanaka Mia 13 me salmari o Pakistani tinjona bolong porok Kokborok phatiru silai guli kogi Bwthar Jakha Indian Army rok bai o mission imong angka operation KELLER puila mission hinka operation sindur tomani tabuk second ke operation KELLER mission sunam jaga so chini video na tone joto tara baitul te manasang phati ke chingtini miani 13 me salmari tinjona bolong porok bahagi chini Indian Army bai silai guli kogi Bwthar Jakha amano kaham ke sai khanar nai Laithangsa 22 April eba 22 tarik April salmari Kashmiri Pehalgama bernya thanai 26 jon Hindu chilarok silai guli kogi Bwthar Jakha Pakistani bolong porok bai abagi Indian Prime Minister Narendra Modi Operation Sindur mission namai Pakistan kebama bolong porok tongma jaga kemno air strike missile by attack kharina changka 7 me salmari horisimi apro Pakistan kebama borono thigya yagulo Pakistan robo missile by attack khai tongkha India wo Haipano India S-400 air defense toma bagi Pakistan amse mungsa khlaiman liya ama ke kani country ni bising soba nangi toma zora 10 me salmari dipar zora US ni President Donald Trump kani country ni Prime Minister by Kok salai a chobano ceasefire mungai muthage rizaka 10 me salmari but amani olapana Pakistan of bising hojake chini India no attack khlaine tongku and laithanai 12 me salmari ke Indian Army rok Simon ka Pakistani bolong porok Jammu and Kashmir o habai Sofian district ni KELLER area o hojak tongphaimani abagi Indian Prime Minister Narendra Modi joli jake laithangsa 12 me salmari o ketal mission snam ka operation KELLER o KELLER ka amokasa jaganimung o operation KELLER mungkino o mission was snam saka e mission main role ka Pakistan hamya borbai contact tongi mancha khange Bwthar janai te Pakistan help and support khai tong khangke bo Bwthar janai sudu amsik simia direct bolong borok mancha khangka bo a jagano direct Bwthari khibjanai amongka operation KELLER ni jeta main aim India Army rok ketal mission snambai 12 me horin simino Kashmir KELLER area o teruk habi tongbakhya tange hinkai India Army rok Simon ka amo Pakistan bolong borok Gang kotor Laskar e Taiwan eba TRF ni botol roksi hinai Simon ka abagi o bolong porok rono attack khane hane Indian Army ro Kashmiri KELLER area o 12 me horin simi habai tongi bekya next 13 me hor ni tinta sarta rogo hankai India Army ro Cordon and Search Operation eba CASO start khane changka kaisa mission ketal a jora je bolong porok tongma nok area gana kini joto jaga local public rok phaime jatke off khlai mothage rijabakya kebo ongkhore ma tita amani olop phung ai 6ta 7 ko hankai KELLER area o hojaki tone bolong porok joto saimani India Army rono fire khane changka atikina bolong porok bai India Army ni kesaro fire khane starting ka phung ni 6ta 7 bisingo yagulo a bolong porok hojaki tone rok nok kunate kharma jora India Army rok saimani Rifregi silai koka amoke 8ta ni simi 11ta jorani kok apurtebo marke India Army ro Kashmir ni KELLER area hojagi tone bolong borok no rifregi silai guli kolhema bai ajra bolong borok tongnai khortam eba tinjona jotono bokhorogo guli nange thibakya nor jodi miani salo tinjona bolong borok thainai ni photono kahamke nane musung kahangke chine WhatsApp or Telegram group habuine di joto jeng ruine rne link comment jaga rijak এই তিনজনা bolong borok no kogi Bwthar paima olo operation KELLER mission complete engka hanai bo India Army ro bwkhakti sakrai rijaka te o mission te Jammu and Kashmir DGP police saka o operation amo Pehalgamo laithane salo 26 jon Hindu Bwthar jamani revenge bodlase najako hanai amongka laithane 13 me salmari tinjona bolong borok Indian Army by Rifregi silai kule kogi Bwthar jamani full update Kakale nor joto bujin mankana amsuk jora jekhanawi phadingke jeng tabo o tinjona bolong borok thainar ni sinemung detail plus por yago tamo manka amaro kisa jeng sammanlaine khorotam thainar bisingo mong angka Shahid Ahmed Kotte bin age 27 Boke TRF ni top commander TRF mane the resistance front amokasha bolong borok ni group bo 2023 biswo bolong borok join khu category A
माने बरके मेन टप लिडार्स हिमान कोकटा आबगे बर कैटेगरी ए लाइथांसो 2024 बिसिनि एप्रिल मानो श्रीनगरनि दानिश रिसोर्ट अटैक खाइमा जागा साहिद कुटे बतंगो प्लस 2024 बिसिनि मे मानो हेरपुरा एरिया बीजेपी सरपंच न बुथारनि आरबानि बिनि रेकर्ड दंगो सुतु आमसक सिनिया लाइथांसो 22 एप्रिल 2025 बिसिनि पेहलगाम जे अटैक माने आमजोत बिनि प्लेनिंग खाइमानि बिसिंतिनो अ 26 जन हिंदू चला बुथार जाखो हनेबा अपडेट मानखा नेक्स्ट आटनन सफिटार एज 18 बहनके अक्टोबर 2024 बिसिव लास्कर ए टाइबान बलं बर गुरब जॉइन खायु आजरा वासी सोपियानि खरकसा सामु खाइजानाय लोकेल बर्नब बुथारजाक आटनान साफि एन्ड जतनि लास्ट बिनि मंगखा हारिस नाजिर S20 बबाहानो लास्कर ए टाइबान एबा TRF नि बलं बरकनि मेम्बर न बके 2023 बिसिनि जून 24 तारिख जॉइन खाय बलं बरक आमंका 3 जना बलं बरक थेनेरनि इनफरमेशन ते बर्न बुथारि पाइमा ओलो 3 ते AK47 सिलाइमानका प्लस गोबामा गुली ग्रेनेड बम ड्रेस रप मानका नर आमजोत डिस्प्ले बो नुगिनो तंगना पाथिको नर वानसुक तंगना ए 3 जना जोतो पाकिस्तानी तंगनाय मांगदा हनै आबगे जों काहामकेनो सानाय आमजोत पाकिस्तानिया आमरक जम्मू एन्ड काश्मीर तंगनाय लोकेल बरक जोतो इंडियानि मांगनो फियाबा पाकिस्तानी बलं बर सपोर्ट खाय पाकिस्तानी बलं बर ग्रुप हाबजाक तांगे हिनबा इंडियानि बरनो अटैक खाना बगे बलं बर हाबजाक एन्ड yang chini India jasa mungsa angka hankai e khorok tamrok Pakistan bolong porok tongnai no update rohoroi India wa attack khairu amo kahaitia kha khale norok tabule joto kahamkeno bujiman khana hane so chini tara baitolte mane song India o tongi Pakistan support khane bolong porok 13 me salmari tinjona bolong porok chini Indian army by kogi Bwthar Jakha kogno khanai nuge nang bahayang jaka comment ke sana ta pokti te full video nai kahamke bujiman ke o video ne share karti nang saiman ma kahai buino bahino saiman didi tangge hinba India o tongi chini India ne kaham hamya update saimai hankai amo belakino sai kala thike diba henkai tanbai amsigno jeng malpin norbe next video jaga